RVA 历史设定的不是个电视，听过点嘛？阿爸妈一阵子不啊，就是得花。你在地话可以说加密瓜比，是写书 Lawrence 的，西马绝对加码个动物。AD 你喊我吃里瓜比，你哈确实可贴罗马国关呀，我的 Empire Valerian 呀，我的加码加密啊咯，我的 Valerian 罗马国的加码只贴，只是在不得，阿米亚最个是西马加密啊咯，过去只可说的好。musunya ti phawati 62 ni ngalo ti phawati bi diken chorote misati wakuji tyama jethe roma me buli sikama mi ngalo tisi mulyama diken choro ne kwa seshesu Lawrence ngami ba ma ngalo guli ngami seshesu Lawrence tenya jowa josubuli tsatsa masi ashpudo seshesu Lawrence te tsatsa masi abanya yinya kuso ne kwa fushite chosu losu ngama uni ngalo Lubi 是写出 Lawrence 的，可说那个抓马不是的，罗马国就是帕布米特国，来就那么表别个嘛名啊咯。我的这个罗马巴西阿米亚杀死穆斯布啊咯，我留爱米就话就是不呀，杀死穆斯巴西不得，一家那么蛮多家，可说呀杀死穆斯不得，一家多家点嘛名啊咯。可说里是写出 Lawrence 的，杀死穆斯不得，一家多家那么表就话个大嘛啊咯，我留俺。Mawunya sessu Lawrence ne Roma jiwa josubute ku sonne ko jwama pushite lejunama iji sanyu glebi diama ngalo tu sanyu kukwanya sessu Lawrence nya shasu musu hemutiasu gomale matsunado piedozo tiasu pasha jite kusini Roma kwejisu sipabu mitesu kwa hulama ngalo kudi jiko sessu Lawrence nya tumanya ku sonne ko jwama pushi ngalo bi Roma kwejisu sipabute begama ngalo kuti jiko Roma kwa Jesus pabunya amiachi nima fulasi seshesu Lawrence de amiachi tsama ato bikwa sifa mami ngalo tulubi seshesu Lawrence nya jinichi pudo simulia mami ngalo seshesu Lawrence de Roma kwa Jesus pabuli siangai minya nima masha pupuali yinya jinichi pudo sikamate tozolia mami ngalo tumanya kuso chami kwa bi seshesu Lawrence de siama chu ngalo nalo kroglaso ajisutea ku shamwa